Umtang timung kasemara towar irichimon pen anta tharli et unde kasemar thupa meji aphan rat ke hang Meghalaya pen Assam Give and Take policy ke implement et lopusi MEC barim rensing be pherang kya malong ke pangda Kardom adaba birtalong pen niliklar et BP non arjuik tha birtang ton pen Rong rup arlo arada tum ke sokyun e hut pen danglok hithi kulat ka cheleng ke misenji aphan pulote towar hen lokinang sot towar jong si misena be pulote rat ka choklem chodam satami akisung do bino la soputhak sorkara tum pen matha ponsi West Benglong district arlo lakhaner ke Hamren constituency angka jengkha pen ka che koinot deori tiniali pen check artu adak ka chelenga towar ke misenji aphan sorkar pen piponlo Labang so towar mesen pen ke patang ponji aphan umtang timung aphan si sorkar pen pek ponlo atowar se tami semar ponlo bontalang ikha bang so towar kasimar tanga visual towar kasimar tang a visual ke theglonga tengki kuching jor pen teng ainang nisi richimun penta ki phur et un ansi towar semar ponlo puthot lang ikha bang so visual langdamlo pulote umtang timong lake inut Hamren constituency along pen radaphan kache pahaidun anparta KACEM Mongol Singh timong asolo inut ratcharia songja populote radaphan un anpen kelang ponang jia banglo bonta umtang timong ko anse radaphan kelang ponma lake bang so towar kasimar pon ke me kaheno along pensi nangklanglo towar kasimar along bitumen kipi hithi ruini ruithom angbongsi chethar etanglo jongsi lapuson pulote bangso towar aja kiding dampo lapen bangso towar heno et pulote sorkar pen radaphan ko ansi nang piber helang pusi ronga radatum kahumrida mahut ningje ponrinti komane BJP komane Congress komane SDC da lengle othema radatum ge cheleng arniwang da cheleng na ko yatwar se boina bonai pilote ke misane phat pusi nelitoma uthulo labang Contractor umtang timong inut jakong ke do bang phupu kachema thalok pen ning ke hangaling rarabi kachong sipalo nitum chechakchi athe contractor umtang timong ke bangso towar ke bangji ke mantune pene phongsi wang choji kaiding pi kacheleng nangji ke ladak ke do arara tum henlo lasin nona ma chese marpon thupa minangji pusi rat ke hang padopon nang kokma athema nilitum dak deretunali pen chegatua kachelenga towar along alang litum ka bonaya bang sai ke oi son simandet alang li sopta theglong holo kenchi sida ve alang li tuma plaster non ekke mena da turo ro la pen iri pen da phu thayun alang li tuma towar ga bonai la si alang li tuma towar ga bonai ba contractor tuma chilangan chet nahi la pen hala komalo mala contractor along hala kama pelang duna tum alang li tum chilang chet nahi pusinili pudaim pu athema alang dume develop pic positi pu anda la koson la ka develop lo nona sono bang kyo Jeklo yonda vela non haino tanglo la sinili pui bang ka bonai lburote bonai pi pami anai bonai pami nei athema alang litum CME matung galang litum ga arniwang amat ke bang ke dam ke bang ya nili tum la rong berong thaga sol si ka hela de rong sol si ka hela la sinali tum la non chelang ben la so chelang ben ka bonai pami phansi alang litum hansi kachuni ritula alang tu News report KATV News Kedam tang ni pain ko raisi ani West Benglong arlo nanglo choksi Meghalaya state hin pen MDC election nang kapachi thang mate kilika vote nang ki hanga sai padoponlo bang so puthak thang ni pain ko rake thom arni Kopili Mondal Congress Committee sai hemalong abarim MEC rensing be pherangkya mai padopon Give and Take policy ka implement lake lapu matle lapu deji lapu kali non Meghalaya long MDC kilika hut vote nang ki hanga sai ke claimaret ke Give and Take policy implement dera joksi lapu an ki haider lopusi pherangkya malong pen ningje pon kali lage isia drama chota aswa communication lage isia drama ate nang langon BJP government tum once isia decision elo epong tum decision elo Give and Take lasi koda lasu karbiano arab tum la protest lo lasu ka protest ka pansam ye pansi men pithi pakpe de je pansi isia drama cho lasi piu sajil ka pika no da ke a chairman man nahi
Rinata yang kita sama ke mana ini? Non lahai pius saja lahai rinata yang kita dulu itu cirum eksin ke polis ke tuh di mana sih? Karena mau long si Meghalaya District Council atau dah election kedu sundat na polis ke deploy. Nang libujinan po, ini tuh buji melo. Latung ke arlopen bangke latung ke kuliah bangke kisingkat lo. Moderat tuh kurpa political organization muka dopok, political party muka dopok, social organization dopok. Lahai tuh nggak protes kan, men alang tuh amah hangat cepet yo ya pansi, lawan soa komite bangke kisengjo. Lasi laga akam pia komite kaki. Assam Police atum election kedo kham khedun ji kalisi Karbianglong araratum pasik sakdun detna pusi Assam Police atum keton kelang asai ke paklem dun ji aphan Rina terang piatum si ketoy dun loputa ningje pontu na kedo Meghalaya District Council atum ora election na kedo lasunang kedo longle pu penang ana organization penang ana party atum ladak kham khedun lo latanaso ka kham khedun pen ajoini Lada election papido de dia pan papido long de dia pan pusi Congress ay influence también itu protest pilo la police deploy si lada election mang papido long de main pun itu pan ki pusi también que rantan pari ki corrección ni banke election mang do deploy kalau no alusi Meghalaya District Council ay election mang do pogo la pen lada ke tek long mang la hello je Police atum. Jadi dak police deploy ni election padu mangne pusi protest din pilo. Te bondhu itu sampai laso appeal dan itu Thailand bangaido. Police ka deploy banga hoklo. The police tu bangke Meghalaya District Council tu dak election kape dolong. Non ke selong inghoi phokyap anke bajia puthakta. Thomkyabra pli thomkyabra pho anghoi anke reserve nangji pusi ke hangdam chot. Sik sedul arlo kedo anke angton anghoita lake tribal aphansi reserve nang poputa thanpon Lapenan parata isial mu nang laso 125th amendment lo ngabangke BJP mate Karbianglong Autonomous Council lapenan Assam Sarkar bangke Karbianglong autonomy bang ake nang gatengkeng ati bang mahelo La 125th amendment lo pen ke propose bang lahelo article 280 alang si amendment lang lagi article News report KATV News Karbikur phong bong pen intiakur setami isiakur pi bangso intiakurang bong pen setami kathar hensek lapen kapre kache pan setami kache thak dolo Lesson si inti kathar mate kathar sarpo aro atum setami konat pensi nangke plangma mate komara bang phusi inti kathar sarpo angthun nangke pachanma lahai hoi angthun a obe kachi humri thekjia phanpura kathar sarpo aro atum pen kedamtang surihini rainko raisia sengkan inti kathar sarpo aro kedo anka chingrum pangchengsi obe troxy karlitanga tuma phan tirim chingduk ponle Sonsi tirim chingduk bang bomsi pininga sengkan anke ingdeng pho an nang plengsi kaikia sengkan bang tirim ka chingduk pona son thak si pininga sengkan thang ni phain kora pho arni Loren sengti abu halong inti kathar sarpo atirim atuma phan chingduk chardom pon Bangso tirim teram ka chingduk pona melong inti kathar sarpo long ameipu Deben kathara hinpen meichari ponsi alangli a hinpen aluhi ke pachini apor en ponsi chunbang sarsing kathara hinpen ingti kathar sarpotum nangke plang alamo pati hekpen than piklarpot Poisa chirung seru pi serta pi chirung bangke serong nang pon nang yang nang pon nang gi kithi nang itu nang kiding nang itu nang gi kithek kiri nang paman nang gi BM nang papas nang gi government long heta sakuli bakuri ka jenglok ichu kithi ta elami ki kroi du nang pusi itu tung du do ba so tengpen alang li tung ta pu li tum chirung nak chering nak ba jo kado we alang li tum chardom nak charting nak ki ke kali nang ordu ji nang chanun ji pusi ni pen tami alang li tum han ning chi the pondu pirim teram du Anparta bangso melong kathar sarpo ami alim a ongani hu
a injer marli adonarap akorte mutiatum chitong dunrin tisi kathar sarpo atiri matuma phan kaching duk kachardom amelong RD piponsi bangsome misenpen pechunpon Irin ka thok lake with rock anlo with rock sita keng kam che yo lo kasi jensi abang ke la nilitum apunu la penilitum makorte pinutum makabori kita kopai ke lang no nilitum makorte binut inti kathara bang ke alang nila bang sot itu dom cho cewo yu lo kita me nilitum mapunu do lang nilitum konvenor lo aki hai korsing kathar alang lihin dan mathalo lapenang bodi lo kasi alang i keceng hot bang nilitum la bang so kathara ro ari motum upi posi pini anta paprangon tek theden mo usi alang li sangli patulo alang li angtar elong la hano nang litum tirim han cing dok nai asila News report Harsing Ronghang KATV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom.